السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin yang berbahagia, barusan saja kita menyaksikan penampilan dari utusan Masjid Baitul Kiram, Kampung Penditi. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan penampilan dari utusan Masjid At-Tahirah, Kampung Lamcon.